Thasigi Hokiba Tang Teretki, Numidang Digi Urkul District ki, Litanda Kuki, Amasung Tangkul, Anigi Marakta Thorakiba, Katna Chainabagi Togdok, Loishin Bangamdre, Ngasi Ayuk, Nouhounana Yum Tararom, Maitaki Bagalonina, Sakangdaba, Khutlai Paiba Singi Marakta, Nongmei Kapnakhre Hairi, SKTV na Fangwa Paugi Matung Inna, Irangasi, Loishinanaba, Manipur Lengaki, Deputy Chief Minister, Losi Diko Masamak, Ngarang Litan Chatuna, Muknariba Adigi, CSO Gi Mute Singh, Amasung, Luchingba Singh, Wari Sanaduna, Hotnakrabasu, Ngasi Ayukta, Nouhounana Irang Thokibani Hairi, Security Force Masing Yamna deployed to Dunangak Senbaki Tabak, Lokat Labasu, Ngasi Ayuk, Pung Taret Rom Tarak Pamatamda, Makata na Tangkulgi Yum Tararom, Maitadok Lamki, Tanja Aduda Khutlai Paiba, Singi Marakta, Akan Mamoongda Nongmei Kapnakhre Hairi, Yum Maithaba, Masung Nongmei Kapnarak Padagi Nongna Amuk Irang Thorakpa Asinamaram Oiduna, Mipai Tabai Badagi Litan de Leiba, Kuki Kunja Singh, Monkot, Amasung, Tefu Kuki Kulda, Lanje Nakre Hairi, Aduga Tangkul Singna, Lengang Tinglomda, Lanje Naki Hairi, Social Media Platform Sing Desu, Nongmei Kapna Baduda, Combat Dress Setpa, Amasung, Angang Bamachugi, Rivon Kiba, AK Rifles, Amasung, Ate Automatic Rifle Sing, Seasonabagi Video Sing, Paktak Nana Viral Oiraki. Irang asida Haujik Faubada Punna Yum Nifu Hena Mai Thakhre Hairi, Haujiksu Litanda Security Force ki Makoktongba Official Sing Yauna, Masing Yamlaba Security Force ki Personnel Sing deployed Auduna Irang Laksananaba Honari, Adumoinamak, Mafam Maduda Haujiksu, Adumak Nakal Anigi Marakta, Unkatnaba Fibamda Lady Haina Pawasina Makatari. Firing murder ta sama wearing thorsong isi mukabla kumna simang ne kapne automatic weapon mange